Ngoba sewuvukile yakhunjuliwe sawubona nasi inkwasakho selisuku ibakery yakavuka udle seyikhona ekulethele si-fresh nalamuhla. La encwadzini yesihlabelelo la sifunze khona 103 verse 2 mphefumulo wami Thumisa Simakadze ungade khohlwa tento takhe temusa kimi. Sihlobo sami uyathi mawukhumbula tento taNkulunkulu temusa ngeke uze uteteme, ngeke uze uncengwe ekukhondeni uNkulunkulu. Mangabe sewuba nekutetema tento taNkulunkulu tiyange kwesinza ke kukudzina nalokunikela kuyakudzina bani bafuna imali yakho uyawube sewukhohlwe tento temusa kuwe. Ngithi ke sihlobo sami awukhumbule la uNkulunkulu akuchamngise khona njengalolo hlabelelako la kuleli hubo letihlabelelo longuDavide. Mawufunza Samuel wesibili sahluko 5 verse 3 Davide uyagcotshwa eHebron kuthi sewuyinkosi uyemukelwa esiveni sema-Israyeli. Ubuyaphi Davide? Ngicela ukuvetela kancane utobona ukuthi liplane laNkulunkulu ngeke lize livinjwe. Davide ngicela kucondzisa kancane lokuthi khokho wakhe bekunguBoaz lo wathatha Ruth, bese mkhulu waDavide kungu-Obedi, bese babe waDavide nguJese. Lo Jese lo wayiva lendzaba ukuthi lo mkhulu wakhe lo nguBoaz wathatha Ruth lo ngummowabi umuntu wetive bekangavumeleki ukuthi amthathe. Watibona lokuthi mina ngiyi-mixed blood ngithethe umfati wem-Israyeli. Wayibona lento weva nalokuthi lo mkhulu wakhe lo nguBoaz wafa ebusukwini lobulandzelako emva kwemshado wase uyafa. Kwase kuba nebehihihi ukuthi ufa ngoba vele athethe umuntu wetive. Kwamphatha kabi Jese. Wase uyacabanga sewunabo bantwana emadvodzana langu-7 mangikhumbula namantombazane lamathathu sewunabo lababili sewunabo labantwana. Manje wase ufuna kumala lo mkakhe. Empeleni wamala ngoba abengasamembesi ingubo. Kusho ukuthi lokhu lekuthiwa ngema-conjugal rights ngesilumbi. Angasasho ukuthi yewela makhe wamthuba vele wala noma bekulivalo noma bekungukuthi bekasebuholeni bebantu labagcine umthetho, kepha nje wamala. Lesisebenzi bekunesisebenzi lakhaya lesingumKhenani sayiva lendzaba nebantwana bayiva lendzaba ngalomake kuthi babe sewumxoshile umalile ngalamanye amagama ngoba solukhona lakhaya. Noma ke labanye bathi hayi wamxosha wayesigangeni, kepha nje nangu khona lakhaya waliwe le ntombatana iyadi lo babe sewukhuluma nale ntombatana ufuna kungena kuye ngoba ebudzaleni soluyafuna kugitsigitsisa umuntu lomdzala. Makaplana ke kulobo busuku bekuthi lo ntombatane utawufuna ukuthi amvakashele. Phela bekawati umlandvo boLeya kuthi Leya nakhona kwashintshiswa ebusuku ngesikhathi athi Jakobe ungena kuRebecca kanti sebamshintshisele. So wasibona ke lesitayela. Wenda njalo ke lo ntombatana. Wathi kulomake kulomfati waJese, hey make kunelisu la babe ufuna kulala nami ufuna umntwana, kepha mina ngicela ukuthi kube nguwe ngoba ngiyafuna angifuni lobuhlungu lonabo. Wena utawukude ebusuku bese mina ngiyaphuma bese usala naye ke babe. Sahlala kanjalo ke sisu lesaba na Davide udalwa ngumake longafunwa. Sihlobo sami
liplane laNkulunkulu noma kungaba mnyama kanjani emuva, kepha uNkulunkulu uneliplane lelihle ngempilo yakho litawuphumelela. Amen.